Daniel agiye guturuka hari agiye kuza yirukanka. Shaka ya poti yaje. Uzani muri shaka. Muri shaka. Shaka poti za hora. Umara. Uzani muri shaka. Ndio mtasikia. Bravo. Iyi brand. Motherfucker. Muri kampuni twakoze. Kanyam byadusanze muntu za mubunda amahoro aratutukaye motherfucker. Nesa faka wetanga. Wewe unataka kufuata majina. Unataka kufuata majina. Ibintu byose genda bishaka kuri nyama kurugo program. Hey! Hey! Nange byabo ndi nabifashe. Nutabimpa ibyo bintu. Ibyo bintu usaguha ibicyo ibintu byano bifite. Ubimpe. Iyi video niyo kuri Ndatera TV. Akubwa. Asemani giye ibyo uri gufatura bikoresha. Oya ubimpe ubimpe. Ni bamwita director Hassan. Ubimpe bwana. Mbona kwereka no amukika. Nago ibyi ni video ni yawe. Asege bwacu funze ibyo bintu mwana. Asa muramushakira iki mwaratsaga kamera. Na kamera bangaba bari kumuhafa. Mutoye nta kintu babwira abanyarwanda. Abanyarwanda uko mbona na video bari. Imana birimo. Mbona abantu bari kukwigisa utugambo Ni ikintu babwira abanyarwanda. Yare kureti wawe utishura. Pastor naga waza gusengera izi banga. yanaraka yari seri. Umugabo w'Imana arimo arashyiramo agakote ngo agiye kubwiriza. Ngo afite gahunda yo gusimbura wa musitari ukomeye cyane umuvuga ubutumwa. Kwino gukizwa. Ibintu bivuye ku mutima. Yo. Baze Ndatera yabwije wari wabona inkoko ihebe. Sawa rero. Ibintu byiza mo ko banje nagiye. Irabika cyangwa koko. Asege buri gutesting ibi. Asage buri Mwaka kiyore nako kujyana kunyenyeri. Asa ni films. Urimo tubona? Mbabona. Ino minsi niwe mu cameraman wa mbere mu Rwanda. Mu kamera ufite ishusho umeze neza. Rero bantu mushaka niba ari ubukwe niba anniversary niba abwire nibike. Bose nimba nuvuga ngo nibagane uyu mwana muto cyane. Wapi ni umusaza? Yitwa Dani. uyu musaza. Uyu musaza. Yanzu yawe yitwa ngiki? Yanzu yawe itunganya amavideo. Hassan Films. Yitwa Hassan Films. Yitwa M5 Ni 5M. production. Ngiye bamafoto ari kuyamara mu gura gufata Iki gihugu